gebrasan nih banyak loh. Tampil nyiring Ida yang penari loh. Belum melihat kunci loh. Jadi naga aliang banyak tongo jadi tangkil nih teken itu sesunan loh. Matur nih dewa matur. Kengken Mas Saud nih matur nih teken itu yang penari. Kenten punya radu. Engkeng matnya Naton pirang di tiangan api mana nikah radu. Nana. Halo. Ku bersama. Lendi. Umahe saudana. Mangkana juga. Sawatak yang sisianku bersama. Halo, sisian itu jak makajang. Mangke anu kakindap sira ibundo beprayu angwalesaken duh kita lawan sira Prabu di kadang Kediri di raja. Kendo kode lo, yani do yang betari kalau ngawalas makin balas dendam kalau jai patih madri. Yani memang indeh kapening nyayak mekejak pangsing pocol nyimlajah liang edeng samyen kewisesan ina Oh, pangsing pocol nyi mekelo melajang ngeliat ini dong. apa nyi bisa yang subuh nyi nyukir po kemu nyi kejagat Kediri wong sang jagat Kediri itu Kengken sanggup nyai apa tuh sing Kengken Saud lo sanggup apa sing nyai? Kenapa sami sampun saireng puniki dong? iya yang tonin makan luar gitu ritual sing ulun karge bali-wale tinggi saya wakil radu. ane jani reh kewisesan reh Nah jani ngeren kone jani lo. Jani edeng kewisesannya dari apa nih bisa jadi dini edeng lo. segera Angekut cinta lawan siro sisian niro bersama Soanan di kanang watak endesti Soanan di kanang watak endesti selagi Jin setan gamang liak nomedi anyu-anyu wang sumedang lah enak pado alilo-lilo kalau wonten di kanang setero kata bayu ya lebih hot anu nukuto mate adilo manlo
geni sebuat yo Murene kemana Jangan radu. Amet nak kenal kanang rah limpowati. Makau padiosan si Raimon. Ambil mune rai. Gede limpowati ambil nika arek. Si gede. Nah selepan layangnya lo. Yeah, Prabu Kediri ya teringat ke mangke tontonaken walas sira Sri Walunata yantan nimur yantan wong dikatakan tanpa ramo suka yayak Sri Walunata Nah bangkit itu Aduh.